Dobrodošli na kanal Treća dimenzija plus. Uran je ušao u blizance, 7 godina koje će promijeniti sudbinu svih znakova. 26. aprila se dogodio značajan astrološki događaj. Uran, planeta iznenađenja, slobode i promjena, konačno napušta znak bika gdje je doživljavao izazove i ulazi u blizance. Ovo se dešava jednom svakih 7 godina i mijenja živote svakog horoskopskog znaka. Uran u biku je nešto što smo proživjeli i čemu smo se prilagođavali. Posljednjih 7 godina bilo je posebno izazovno za bikove. Mnogi će reći da su im životi bili nepredvidivi, a stvarnost im je ponekad bila teška za obradu. Uran je bio u padu u biku, zbog čega smo svi tako jasno osjetili promjene u monetarnom sistemu. Na primjer, pojavila se kriptovaluta, masovno smo prešli na elektronski novac, a globalne valute su se ponašale nepredvidivo. Mnogi ljudi su promijenili mjesto boravka, čisto naglo i spontano. Mnogi su bili lišeni svojih uobičajenih udobnosti. Postoji samo jedan zaključak. Bik je fiksan, stabilan znak, tako da se stabilnost svakog od nas može promijeniti bez našeg ličnog učešća. 26. aprila Uran je ušao u sazvižđe Blizanaca, gdje se osjeća neutralno, što znači poprilično ugodno. Reći da će nam život postati zanimljiviji je blago rečeno. Neće biti ograničenja u komunikaciji i vezama. Ne bismo se iznenadili da se jednog dana izmisli teleportacija. Naši uređaji će nas iznenaditi postavkama i funkcijama o kojima nikada nismo ni sanjali. Novi koncepti će se pojaviti u nauci i književnosti. Uran će uvesti nove medije u naše živote, a internet će se nastaviti razvijati. Ljudi će postati agilniji i radoznaliji. Neobična saznanja će doći svakome od nas. To je zato što će Uran otkriti nove aspekte blizanaca. 7 godina će stvarati nove poglede na svijet za sve i promijeniti uobičajen način života u određenim područjima. Drevni simbol Urana je munja. Osoba sa jakim Uranom u horoskopu je slobodna i odlučna u svojim postupcima. Uran simbolizira nepredvidivost i iznenađenja. Upravo tako funkcioniše u životu osobe. Identificira i oslobađa od brojnih ovisnosti i vezanosti. Ovo je najjedinstveniji planet. Ima sposobnost da uništi planove, stvori sretne nesreće, promijeni sudbine i pokreće reforme u životu osobe. Stoga ćemo u ovoj prognozi postaviti pitanje: šta će se promijeniti za svaki horoskopski znak? Ovan. Svaki ovan će iskusiti mnoge promjene. Kupovina novog automobila, nadogradnja uređaja i čitanje zanimljivih literatura koje će vam pomoći da rastete. Bliski članovi porodice će igrati posebno važnu ulogu. Vaš društveni krug će se promijeniti i pojavit će se novi i zanimljivi ljudi. Vaša potraga za znanjem bit će nezaustavljiva. Početak novog života može uključivati i nove dokumente, što bi moglo promijeniti vaše mjesto stanovanja, grad ili okolinu. Bik. Prognoza se ponovno odnosi na vašu financijsku situaciju, ali ovoga puta će se događaji odvijati na mnogo zanimljiviji način. Biku će biti ponuđeni poslovi i dobra primanja tokom 7 godina, međutim poslovi se mogu promijeniti od najekstremnijih okolnosti. Mnogi bikovi će usvojiti fleksibilan raspored i neće se dati zastrašiti nestabilnim, ali fleksibilnim prihodima. Blizanci. Uran će vas izdvojiti iz mase i počet ćete iznenađivati druge svojim stilom, ponašanjem i novim životnim principima. Vaš lični život se može dramatično promijeniti. Iako je na svima vama da li ćete se promijeniti ili ostati isti, ovo područje će zahtijevati promjenu u svakom slučaju. Život će postati mnogo zanimljiviji i življiji. Rak. 7 godina Uran će vas uroniti u vašu vlastitu glavu, postavljajući pitanja poput: ko sam ja? Gdje sam ja?
Zašto sam ovdje? Posebno jedinstvena prilika bit će da sagledate svoj dugo uspostavljeni društveni krug izvana i da se prema njemu ponašate beskompromisno. Ako ste prestali sa nekim uživati, recite mu zbogom. U vama će se odvijati složeni, ali vrlo korisni procesi. Na primjer, promjena vaše uloge u životu i pronalaženje novih izvora prihoda. Lav. Vaša stvarnost će početi da se mijenja pred očima svih i nećete skrivati svoj novi život. Za lavove život će se dramatično i nepovratno promijeniti. Novi planovi, novi ljudi, novi prijatelji, nova iskustva. Društvo će vas početi oduševljavati svojom znatiželjom, pogotovo ako ste bloger ili dio dobrotvornog tima istomišljenika. Vaša popularnost će još više porasti. Djevica. Ako ste karijerista, vrijeme je da stanete, jer ulazite u turbulentnu zonu. Vaši ciljevi i karijere će početi da se mijenjaju bez vašeg pristanka. Vaš šef odlazi ili se vaša pozicija zatvara. Tako Uran funkcioniše, šokantno. Zato se nemojte držati svojih poslova. Oni će se nemilosrdno mijenjati tokom narednih 7 godina. Vaga. Vaši horizonti se šire. Uran se nalazi u vašoj 9. kući putovanja, znanja i sreće. Ovom kućom vlada Jupiter, planeta velike sreće. 7 godina Uran će vam predstavljati prilike koje još niste ni zamišljali. Vage će probiti plafon i postati nemoguće u svojim životima. Nije važno gdje planirate da se proširite, u svom poslu, svom domu ili samom osjećaju za sebe. Važno je da je vaš život spreman da se promijeni i da vas promijeni i to na bolje. Škorpija. Uran vam je naklonjen 7 godina, tranzitirat će kroz vašu 8. kuću i upravo tu manifestirati svoju moć, suočit će vas sa vašim unutarnjim stavovima. U čemu ste vi najbolji? Zarađivanju, investiranju, preuzmanju rizika i rastu. Vaši prihodi će zavisiti od vaše hrabrosti koja vam ne nedostaje. Uran, planeta slobode, koristit će onima koji su dugo u financijskim obavezama. Neke škorpije će imati mnogo sreće. Uran će ih osloboditi dugotrajnih i složenih financijskih problema. Strijelac. Za samce strijelčeve Uran će ih ohrabriti da se malo smire i usmjere svoju energiju na partnerstvo. Samci strijelčevi više neće imati istu slobodu u svom samačkom životu. Međutim, za one koji su već u vezama, sve bi se moglo dramatično promijeniti. Sve zavisi od toga gdje se nalazite u tački A i kuda idete. Promjene u vezama će dramatično promijeniti vaš život, a oni koji su tražili nove poslovne partnere sigurno će se iznenaditi kako im život sve servira na srebrenom pladnju. Strijelci će prekinuti veze s teškim i opterećavajućim ljudima. Jarac. Želim drugačije uslove za svoj rad, uzviknut ćete. Neki poznanici vas neće prepoznati jer ćete biti spremni za novu realnost i u svom radnom procesu. Zaposleni Jarac će se iznenaditi kako pristaje na nešto neobično u svom rasporedu i obavezama. Rad na daljinu, briljantne ideje šefa, promjene posla, novi originalni koncepti u kampanji. To je ono na što morate biti spremni. Uran možda neće ostaviti trag vašem prethodnom poslu i svakodnevnim obavezama. Vodolija. Promjene dolazi u vaš ljubavni život. Ako ste se bavili s teškim vezama ili tajnim ljubavnim trokutima, Uran će napraviti dramatične prilagodbe i otvoriti nova stvarnost. One vodolije koje su povezale svoj život sa show biznisom, medijima i umjetnošću imat će sreće. Oni koji rade sa djecom ili u kreativnim područjima također će imati koristi. Uran priprema proboj u vašem poslu ili hobijima, a oni koji su ranije ignorisali umjetnost i kreativne područja sigurno će otkriti nove talente u roku od 7 godina. Ribe. Vašem domu će biti potrebna promjena, a te promjene će početi već krajem aprila.
Mnogi će odlučiti da se presele daleko, kupe novi dom, renoviraju ga s dizajnerom ili posjedaju kuću za odmor. Neki će htjeti zaraditi novac kroz nekretnine i iznajmljivanja. Porodični odnosi će se promijeniti. Za one koji su dugo željeli pobjeći iz roditeljskog gnijezda, Uran će spakovati kofere i poslati ih u odraslo doba. Porodične tradicije mogu se transformisati. U svakom slučaju sve ove promjene su samo u korist riba. Pripremila Dušanka Kostić, trećadimenzija.com. Pretplatite se na kanal Treća dimenzija plus.